thobela, ra le tamisha, ra le lotjha, re re moshate. Ke le amogela mo channeleng ya rena ya semoya ka ngaka Magabo Ramabulana. Ke le ngaka Magabo ke le amogela ebile ke re letšatši le botse ebile ke le leboga ge le kgonne go tsena mo channeleng ya ka. Ke leboga support ya lena gomme ke kgopela le subscribe le like my channel le be le click le yona belle le bona mowe ke notification bell gore ka mehla ge ke upload di video le kgone go tseba ka tšona le kgone go rena ke le tshwaretšeng. Gape mo comment section go rata go commenta go bolela se sengwe se le gore se tšwa mo moyeng wa go rata go bolela kudu ka letse ke bolelang ka tšona ke be nka leboga eupša ke kgopela di-comment tša lena be di-comment tše di botse e se ka ba di-comment tše di kgopiša batho ba bangwe re bontšhane tlhompho le lerato. Okay, le kgone ke tlo bolela ka dilo tše 8 tše e leng gore motho a ka di dira ka re ga bophelo ba gage. Dilo tše e le gore di tla mo tlišetša mahlatse le mahlogonolo, dilo tše e le gore di tla mo tlišetša dilo tše di botse ka re ga bophelo. So ka ge e sa le January 2022 ke kgopela gore dilo tše ge re ka di thoma e sa le gane jalo ba ile gore be re sa di dire re bone gore na ngwago wa 2022 e tla ba ngwago mo botse na. So ke ga botse gore ngwago mo le mongwe o thome ka January o tsene ka re ga ngwaga wa gago ka mafolofolo ene le maikemišetšo o tseba gore na wena ke ding dilo tšeo di nyakang ka re ga bophelo gore o tlo kgone o tlo di fitlhelela. Okay, dilo tše 8 tše e leng gore motho a ka di dira gore ngwaga wa gagwe wa 2022 e be o mo botse goba gore bophelo ba gagwe e be bo botse dilo tše di botse tle ka re ga bophelo a be le mahlatse le mahlogonolo. Ya mathomo ke gore phela ka thapelo. Ga ke bolela ka thapelo ga ke nape ebile ke gore ke lebeletše taba ya gore na wena o tsena kereke ya kae wena o believer eng jwale le jwalo. Aowa gore na wena o tsena kereke kae go tšwa go wena gore wena o believer kae go tšwa go wena tumelo ya gago ke tumelo ya gago. Mo channeleng yeke ga re judge motho wena ke wena o swantse gore wena ke kgethele gore o ya kae o tla ba o laetša ke moya wa gago. Mara se ke rata go botša gore thapelo o rapela modimo wa gago, o rapela modimo wa magodimo mohlodi wa legodimo le lefase, o rapela yena modimo wa botata weno. Go bohlokwa kudu gore o bolele modimo wa gago every day botse ka mehla forogo go tsoga o rapele o leboge bošego ba mabane o leboge dipono goba ditori tše o bileng le tšona o leboge le yona protection ye ba letše ba protectile ka yona. Ene ebile o ke kgopelela letšatši le le botse go letšatši la go ebe letšatši le le botse go se ka ba le batho ba tla go kgopiša go se ka dira dilo tše dimpe tše tla go diragalela go se ka ba le dikotsi tše tla go tla ka ra bophelo ba gago. Ene ka mehla go rapela o gopole le go rapelela ba bangwe e ka ba family ba leloko ba gwera kore batho ba bangwe le batho ba o sa ba tsebeng wa ba rapelela nako tše dingwe wa ipotša gore le kgone le gona ko rapela le ba ile gore ba ditoronkong le kgone le ke rapela ba ile gore ba dipetlele jwalo le jwalo. And then wa tseba gape gore thapama le gona goba bošego before robala o rapela gape. So thapelo e bohlokwa ene go rapela e se ka napa ya batata go šwa magodimong fela go rapela tloga bolela le modimo wa gago. Ke tlhela ke botša batho ke re nna ke le so ga ke kgone go rapela ke kopane le batho ba dikereke tša bazalwana ba rapela ga ke kopane le batho ba dikereke tša postola ba rapela goba batho ba dikereke tša sione ba rapela ke bolela ka kereke tše tharo ka gore batho ba dikereke tše ba tseba thapelo ba goletše ka ra thapelo. Na o tshwana le ena ke goletše ka ra kereke tša bakreste ra di tseba Christian churches di-Catholic churches jwalo le jwalo. Di-Catholic churches like tša tshwana le boroma ke rata o neema dikereke ka mabitso mare ke rata no botša gore ye ke bolela gore ke goletše ke tsena kereke ya Roma ka kereke e le gore gantši ka mehla thapelo ke tata o šwa mo godimong. Thapelo ke bodumela Maria, thapelo
ke kore thapelo tsa rena kore yone e kgotse o ka re ke recitation. That's why e kgotse le gore ge ke kopane batho ba le ba dikereke tse dingwe ga ba rapela ebile ke a swaba. Mare ke rata go le botsa gore nna gantši ge ke rapela kore o kare ke a bolela ke rapela o kare ke a bolela o kare motho no e mongwe mo pele ga ka then ke mmotsa ditaba ke ka mokgwa ke rapelang ka gona gantši o ka kwa ke rapela ebile o ka ba wa tshega. Mare ke rata go botsa gore ka metlha modimo wa dikwa thapelo jaaka because ke bolela le ene sef ke bolela le motho fela wa le gore gaufi le nna le ena re tšere dikgang motlho mongwe ke na le mathata maitseng then ke botsa motho ka mathata ka gore le kgono dilo a di nsepeletse le gabotse go seo le so ka ra bophelo baka ke kgopela thušo ke ka mokgwa e le gore ke e rapela ka gona ene ke rata go le botsa gore ya mperekela thapelo yaka gore ke sa bolele ka bodumela maria bale ke sa bolele ka botatauša magodimong bale ka re go na nako tse ngwe le gore ke tlhela go na batho ba ntši ba le re ke wa consultile motho a bolela re ke a rapela mara kore dithapelo jaaka ga di fitlhe mo santse di fitlhe dikgopelo jaaka ga di phethagale dikarabo tša dipotšišo tša ka ga ke kgwetse dikarabo go tlo laolwa ko rena o rapela jwang. Ge ke rapela ga ke raya se ka tlhaba mašata ke no rapela gabotse mo e le gore motho a dutšeng ka re monyeng wa ka nna a senkwe mara ke tla ba ntho e ke bolelang ka ne tla ba le ntho e le gore e tšwa mo pelong yaka ke ka mokgwa ke rapelang ka gona kore gantšhi ke rapela ke ba specific ka botša modimo le tšo e le gore ke a dinyaka ka mo leboga tšo e le gore ke mo leboga ka tšona ke ka mokgwa ke rapelang ka gona. So ke rata go le botša gore le ka mo reeta modimo ka mokgwa le ka kgonang go mo reeta ka gona mare ka nako tše dingwe e tryang go ba specific motho a ke kgopelele dilo tše a di kgopelang ka ra bophelo o ke kgopelela ngwaga o mo botse o ke kgopelela mahlatse le mahlogonolo ge e le gore ga o šomo o ke kgopelela mošomo ge e le gore o nyako thoma business wa ke kgopelela maatla a re o ithome business eke o se ka kgwetša o ba le ditao tse o ba le go boela morago ge e le gore already na le business o ke kgopela gore yona business e o nago le yona modimo a e bless a e šogofatše e growe e gole ke ka mokgwa e le gore motho santse a rapele ka gone ke ra gore o ke kgopele o be specific modimo nyaka re ba specific and then go le specific ke ya go botša dilo tša o tla di khumana ge ke botše kere ke le gore thapelo tše re di rapelang it's like recitation because re rapela ka moka all at once re rapela thapelo ya go tshwana re šalane morago jalo jalo mafeletše kgotse le gore le go le ka kere ke o e rapela thapelo la ga o e feel ga o feel o ka re wa rapela o ka re o ka sekolong o dira recitation le go le ka o rapela thapelo ena it's like it's a recitation and nna ke kgotse le gore ge ke e rapela ka kgotse le gore ga e mperekele ke e rapetše thapelo ela mara dilo tše dimpe di no nšhala morago mara ge ke be ke ntše ke gola nako ngwe ke rapela ke ba specific dilo tša gona di a phethagala and immediately ke kgona rapela selo se se itseng ge ke fetša ke re amen nthole ke be ke e rapelela e phethagale and nna ke e bone ka matlho a ka mabedi gore e phethagetse. So ge re nyaka for ngwaga wa 2022 a re thomeng gore ge re rapela re be specific re botše modimo dilo tše re di nyakago and ge re rapela re bolele mangwele a rena as prophet le ona le bona re a bitša our spiritual guides our spiritual angels le di-archangels re ka ba bitša ba archangel Michael, archangel Gabriel, archangel Ariel le ba bang gape le gape ke tlo ba le video le ke tlatla ke e dira botse ke tlo bolela ka di-archangels and then le yone ene ya thapelo ke tlo dira a full video le gore ke tla ba ke bolela ka thapelo. Okay, point number 2 gore dilo tše di botse tle ka ra phelong ba rena ngwagong wa 2022. Point number 2 ya ka gore o bolele le badimo ba geno o bolele le badimo ba gago ke thute go bolela le bona ge ke bolela ka badimo ba gago ke bolela ka your ancestors ke bolela ka batho ba ka gae ba geno ba ile gore ba setse ba tlhokofetše ga ba sa le ka lefaseng leno ene go ba bitša badimo ba gago wa bolela gore ke bitša ka moka ba ile gore ba mo leseding o ra gore o bitša the good ancestors ba ile gore ba tlo go tlišetša protection ba o šireletša ba o tlišetša mahlatse mahlogonolo o ska no bolela fela gore ba bogotse o bolela le di-ancestors fela badimo fela o sa be specific gore ke bitša ba ba le go mo leseding ka nako tše ngwe kgotse le gore go na le mongwe koko maybe o sa la tlhokofala goba kuku o sa la tlhokofala go na le tše dimpe tše le gore kuku a be go a di dira yaanong ka baka la dilo tše le bego a di dira kuku ga sa tlha kgona go ya mo leseding ka baka la gore moya wa ga se tlhwe ba mo leseding o sa le in the dark o sa le mo lesufing then ga e tla because wa ba bitša ka mokana bona le yena o tlatla mara ka sotlele bjale ka
ka lengelo le le gore di tlišetša dilo tše di botse ka gore moya wa gago o tlhophegile ge moya wa gago se o robala botse o tlhophegile then le wena go ka o mmitša o tla tla go wena then ka boka la moya la go tlhophega wa kgotse le gore o tlišetša madimabe ka gore o nyaka attention o nyaka thušo ke ka moo o swantse gore o tloga o tlhalosa gore ke bitša ka moka ba ile gore le mo leseding and wa re go ba bitša badimo ba geno ka moka nao wa bitša ba o tswa ka site ya bopapa wa bitša le ba o tswa ka site ya bomma le re tlo bolela ka ena ka botlalo tla ke dia video ka ena ka botlalo gore o kgone go tseba rena re ba bitša jwang badimo. Okay, le bona go bolela le bona go tshwana le go swetse o rapela le bona o ka ba kgopela tše o ratang go di kgopela o se ka tšhaba go kgopela go sena tšhelete o se ka tšhaba go kgopela tšhelete eo ge bana ba sena borotho tswa re sa bana ba ka bana borotho bolela le bona o ba kgopele o ba tlhalosetse gore ga go nao se le seke ene ebile ga ke tsebe le nka tšea kae ka beya o tla bona ba tla o direla mohlolo o ka se re go tswa o sa foroga khumana ba beile tšhelete kua a ba bereke seo a ba bereke ka magic mara ba tla go fa di-ideas dikgopolo tša gore o direng gore tšhelete e tla ka ra bophelo ba gago goba ba no fa mahlatse wa no re o sa gakanegile o sa tse gore o tshwara kae wa bea wa no bona motho a kokota ma e tla rawa ke kole ke le gopotse mamtlhakare ke tle ke tlo le bona wa bona motho a ntšha se sengwenyana 50 rand nyana ba 100 rand rawa she le tla rekela bana marotho ene ke nyako go botša re ntho ko botsang ka ena ke tlhatso ya yona ntho ene lo tše ke tlo go botsang ka tsona ke ditšelo le nna ke a di dira ene ke tlhatso ya tsona ene ga not go thomagane jalo. Okay, ya boraro gore dilo di tle ka ra bophelo wa gago dilo tše di tle ka ra bophelo o be le mahlatse le mahlogonolo ngwageng wa 2022 le mengwaga e mengwe e tlago akere o fele o e ba le nako ya go ba noši ntho e bohlokwa batho ka nako tše dingwe re phela re le kare ga batho kore re phela re le kare ga kore bakgotsi ge ke tloga bakgotsing okay ke ka gae ke na le family yaka re dutše mmogo re a bolela ge ke go tloga kua tafoleng goba kua sofeng ke mpeteng ke tshwere ke boroko ko robala foroge ke tsoga ke mmerekong jalo le jalo motho a kgone go kry-a nako gore a nne a nnoši go bohlokwa gore motho a fela nna a nnoši le ka kgotse le gore ntho kore botse ye e swantse gore at least every day mara ge le gore ya pala every day e direga tee mo bekeng awara ka moka o dutse o iteng o ka dula ka kamoreng ya gago o tseba ra go sekono o phuthaphutile go gabotse le yona tla dira video ka yona e le taba ebile ke tlo dira practical ke le bontšha mo le mo ke ratang go le bontšha tsona and then o tswaletše ebile ke rata gore go setse o e dira ntho ke le ka bane ke mosegare wa tswala di-curtain tša gona ba diminyana ka moka mo ka kamoreng ya gago ka nako tše dingwe wa leta le kerese e tšhweu and then wa no dula fase ka ba godimo setulo sa gago o ba e ka ba mo samenteng e le mo samenteng it's either o naba maoto a gago goba wa crosser and then wa no dula gabotse straight then wa ba le nako ya go itheletša mo moyeng gore o kgone go kopana le moya wa gago o kgona go ntšha kore mathata ka moka lego kore lo ka moka tše le gore di a go tshwenya mo moyeng tše le gore kore di o tlišetša malwetše wena ga o bone gore dilo tše di a go tshwenya mo le gore di o tlišetša malwetše wena ga o bone o ke humane mo moyeng e ba le nako yeo o tla bona go ka dira ntho e tlo go thuša kudu ge o thoma o bolela le badimo ba gago o thoma o rapela e tla dira gore thapelo ya gago e be le maatla e be powerful e kgone go fitlha mo e santse fitlhe gona. Okay, number 4 tsela ya nngwe ya go dira gore dilo tše di botse di tle ka ra bophelo ba gago o fele o meditate ke tsena o meditate ka sepedi ke eng ke tla e google ka check gore na ke go dira eng o fele o meditate go meditate le yona e sa tsena mo tabeng e la ka ya gore o fele o dula o nnoši ga o ntse o leka ka moreng ya gago goba mo tla beng o le gona ya go meditate le mo nageng o ka e dira anywhere le mo phakeng kore as long as e le poleke le gore e safe ene go meditate o ka kgona go meditate le batho ba bangwe wena le batho ba bangwe le meditate ka mokana ga lena goba o ka kgona go e dira o iteng ebile o ka kgona gore le ge o e dira le batho bangwe mara le se mmogo ka rumong e le leng gona go bagana mo le leng gona le se mmogo mara le kgole le kwane gore ka nako e so re tlo meditate
and then ro meditator, let's say le kwana gore ka nako ka 7 ya thapama lo meditate and then la kwana re meditation o ja nako ka kang 15 minutes over 30 minutes na, and then la tswa ka mokana ka 50 ka 7 la ga ithoma ka mokana le thoma meditate le setile di alarm, and then ge re 7:30 ge le re ke 30 minutes then alarm ya lla then le feditše le kwana, and then la kwana re le tlo meditate neng gape jwalo le jwalo. Le yone ne e botlhokwa nto wa meditator. Ga re meditator ke mo ile gore re tla ba re dira lo je re tla re ke di breathing techniques. Breathing techniques ke mogolo wa gore o heme moya wa gago o tsene, moya o tsene kudu, o heme moya ka bontšhi kudu o tsene ka mo maleng a gago, o bo o kwe gore ka mo teng yaka go na le moya, go fetša fela moela o ntšhe ke ona o meditator, gore o tla ba o ntše o hema nako e telele o fetše o ntšhe, o heme nako e telele o ntšhe jwalo le jwalo. Ya thuša le yona e dira gore e dira gore e cleara your mind, gore dilo tše e le gore di ka mo monagano wa gago di tšwe ka mokana ga tšona, ge di tšwele then go šala go sena selo ka monaganong wa gago, and then o kgona go focusa jwale, o kgona go focusa connected to your soul, o kgona go ke tseba gore wena o mang, o kgona go ke tseba gore wena o nyaka eng, wena o lebile kae. Ntho ya meditator ya thuša kudu batho ba ile gore ba na le spiritual gift, ba na le dimpho tša semoya. Meditator go a thuša, go thuša motho gore moya o la lona o kgone go bulega, le di-vision tšela dipono di kgone go ba gona, mangwele ba kgone go tla le ditoro tšela di bulega, motho o ile gore kgotse ka nako tšengwe ba le go lebala ditoro tšela di kgona go bulega, then motho la o thoma go lora badimo ba bolela le yena ka ditoro, ba bolela le yena ka dipono, ba bolela le yena ka di-intuition, o kgona go kwešiša melaetša la badimo. And then go meditator go a thuša gape le mo mmeleng, go tloša malwetse le gona go tshwana le nela ke boletseng kana ka re go fela o dula o nnoši, ya thuša gore motho a se ka phela a ba le malwetse, e thuša kudu, tla re bolela ka yona le yona. Okay, point number 5, tsela nngwe ya o dira gore dilo tše di botse di tle ka ra bophelo ba gago. Number 5 point ya ona e re o lakaletše dilo tše di botse ka re ga bophelo ba gago, gore o ke takaletše dilo tše di botse, o di wiše dilo tše di botse ka re ga bophelo ba gago. Go ka re o le motho wa kgotsa le gore o ba too negative, gore go santse o dire dilo o ba le ntwele ya gore mara goba ge e ka se, go ka ba le mantse o bo mara le bo ge e ka se, then o tsebe gore already o ra re ya bontšha gore wena ga o focuse, and ebile wena ga o tshepe, o nyako thoma business mara bothata ba gore o busy o direng o re mara ge e ka se bereke, wa bona. So already wena o setse o ipotsa gore business o nyako e thoma mara ge e ka se bereka, go ra re wena o setse o iša gore e se ka ba ya bereka, kore o tsebe gore nako tše dingwe ka nako ntšhi dilo tše re di bolelago mantšu a tša go molomong wa rena kona phethagago, mara go ka re o nyako e thoma ena business e ke wa ipotsa wa re ke a e thoma ene e tlo bereka ene e sa tlo gola, batho ba tlo nsupporta business e ka gola, yaanong o na le ntho ke a positive attitude, then go ra goreng dilo tšeo di nyakago o tlo di humana. So o ke takaletše dilo tše di botse, dilo tše di botse tle ka ra bophelo ba gago, ene o bolele ka monomo wa gago gore dilo tše di botse di atla ka ra bophelo ba ka. Ngwaga wa 2022 e ba ngwaga mo botse, ga ile gore a ke šoma tšo mmereko ke tlo hwetša, ga ile gore ke nyako thoma business ke tlo ithoma business e kene e tlo grow, ga ile gore ke setse ke na le na business ene a bereka gabotse, business ya ka ya gola ngwaga wa 2022. Ngwaga wa 2022 ke tlo ba le tšhelete, ngwaga wa 2022 ka kua gae ka kua ntlo ya ka e nyaka pente, ngwaga wa 2022 ke tlo ba le tšhelete ka re ka pente ntlo ya ka renovata ntlo ya ka jwalo le jwalo, kore ngwaga wa 2022 ka kua kamoreng ela ga gona mpete ba mpete la o tlhagetšo la bana ola, ngwaga wa 2022 ko ba le tšhelete ko rekela bana ba ka mpete, kore wa ke potša gore dilo tše ke dilo tše o di dirang, and because wa ke potša tšona gore wena o di dira dilo tše ke nnete o tlo di dira, o tla bona di tlo phethagala, kore ya bontšha gore wena o na le tshepo ka ra dilo tše wena o nyakang go di dira. Yaga ebile ke setse ke bolela ka yena
tshepo o be le tshepo ke point number 6 gore go ke tsaka letjalo tse di botse go nyaka lo tse di botse di tla ka bophelo ba gago o be le tshepo ya re ke nnete dilo tse di tlo ba gona o ska khotse go potsa gore ke nyaka go bona ngwaga 2022 ke reketse bana ba kampeto montsho mara jale o ina le gore ish mara ge nka se be le tšhelete e gane jala o tse bona tšhelete o toba le yona gore jwa ebile a o tse bona e tla ba itswa ka tšhelete gona mara wena ke potsa ore ngwaga o fela 2022 ke tla ba ke reketse bana ba kampeto montsho o tla bona modimo le badimo ba batla o direla motlholo ge e le gore o rata o motho wa rata go fela o betšha dilotho kore as long as o ina le tshepo ya gore ge ke betšha so ko itshwara o tla bona o tlo itshwara ene go tlo laola ke modimo le badimo ba gorena ba nyaka gore wena o tshware dimilione tšela na goba wena o ne o wina bo ma 100,000 bo ma 200 jalo le jalo o wine tšhelete tša fase tšeke go bona o sa wine dimilione tšela o se ka napana gore nna thapelo tša ka di fitlhe modimo ga nrate ba badimo ba ka ba nrate go tseba bona gore na why bona ba senya go fa dimilione tšewe motlho mongwe ba go tseba ba tseba pelo ya gago ba tseba bofokodi ba gago di-weak points le di-strong points ba tseba gore o ka itshwara wena millione la ba tlo go loser and modimo o rata ka tsela ile gore ga a nyako go loser tšhelete la e ka tla ya go tlhakantšha tlhogo e se gore wa gafa kore ya go dira gore wena o feleletse o sa tseba modimo o sa tseba badimo ba gago o sa rapela o feleletse o sa tseba motho mongwe o sa tseba go tlhompha batho ba bangwe baagišane ba gago le batho ba bangwe ba bophelo o sa ba tseba o sa ba tlhompha o thoma ba tšela fase ene ba tseba gore go ka ba ka mokgowe ke ona ga ba o lositše ene ga ba inyake nthowe ba nyaka go bona o sepela mo tseleng e botse gore le wena motlhang o tloga mo lefaseng le o kgone go tsena ka raganya o kgone go bona the light o follow the light o kgone go tsena ka raganya o kgone go fitlha mo e le gore o tla kry-a mangwele ya le bona ba o letile point number 7 o emelele o nyake mošomo goba o thome kgwebo potlana ge e le gore a o bereke akere o seke wa no gore okay ba rile ke rapele ba rile ke bolele badimo ene ba rile ke ba positive dilo tše tse tla ka bophelo baka wa no dula fela no sa le ka studiša ke attenda sekolo se seng sa di-bible studies ke a gopola go boena le gongwe mo e le gore nna ba bolela ba re modimo ga a rate batho ba go tswafa ke tla ke tlo e check one day ke tlo le botša ka yona ntho e la gore na e be bolela ka eng yona chapter ene e la gore na botse e be meaning ke nnete modimo ga a rate batho ba go tswafa modimo o di tlisitše mo lefase modimo le ena ga a tswafe because o kgone go creator go bopa le godimo le lefase a bopa diphoofolo a bopa batho kore dilo ka moka na tsona di thaba mawatle ra bona lefase ke le botsana jwang ke maatla ke matsogo a modimo so modimo a sa tliše motho mo lefase gore motho a tla tlo no tsoga a robetše ga a tsoga a je a fetša a boele mpeteng goba a ye monateng a fetša a boye a je gape a tsamaya a e robala no modimo o re file megopolo o re file ditlhaloganyo o re file bohlale le matsogo a go šoma le melomo ya go bolela ene e bolele dilo tše di botse e bolele kore molomo wa gago go bolela eventually gore o ruta motho mongwe se sengwe goba o fa motho mongwe maele goba o aga motho mongwe ke dilo tše modimo a re fileng tšona so ga a rate gore wena everyday wena o no tsoga o dule o re no ga ke bereke o itshepile gore no ke tla kgopela because ga ke bereke ba tla nrekela dijo ba tla mpha tšhelete ya sekerete ba tla ntirela se ba tla ntirela so modimo ga a nyake seo modimo nyaka motho wa ikemela ka maoto a mabedi a ke tirela dilo go ya go kgopela ebane ke nnete eng o kore wa bona gore ai mo ke a palelwa le bona batho bona ba tlo go thuša ba kgona bona gore motho ke nnete wa palelwa ba kgona go go thuša mare se ka ba motho wa ba motho wena o no dula wa ipotsa rai go a tshwana mebereko a ego leka ka mehla le go ka re wa phela le ba se go bitše leka gape le go sasa le ngwago tlang o leke jwalo le jwalo mafeletše o tla o kry-a modimo le badimo ba o betse mmereko wa gago ene o tlo tla ka nako ya ona mare le go tlo tla ka nako ya ona thobanga di jalo go kgopela mmereko wa gago o tle go wena ge e le gore o motho wa o rata di-business nako tse dingwe kgwetse le gore o tswa ka gare ga
family le gore o gotse badimo ba gago ka nako ya bona na o tse ba le mo lefatsheng ke batho ba ile ba rata go ke pereka ba rata di-business ebile ba na le kgwebo tse digolo mo e le gore ba hirile le batho ya ba nthola gore mme badimo ba gago le bona ba o file yona mpho enele ba nyaka gore o tswele pele ka yona ga se badimo ba go bereka motho o mongwe ke ba go ke pereka o kgotse le gore go ntse o nyaka mmereko sa o kry-seo ka baka la gore o ka se tsule o kry-ile because bona wena ga wa tshwana o bereka motho o mongwe ga o tshwana o bitsa motho mongwe bus goba boss goba manager wena o tshwanetse wena ka bosi wena o tshwanetse gore batho bangwe ba tla ba go bitse manager badimo ba ya ba nthela gore o kgotse le gore ka ditoro di botlhokwa le tsona di megopolo le tsona dipono ka ditoro tsela ba phela ba etla badimo ba go bontšha o kgotse na tsongwe o lora o bona o ina le shopo kae shopo ya go rekiša diaparo tse tsongwe o bona o ina le shopo ya go rekiša dijo tse tsongwe o bona go na le shopo e le gore a kere chemist mo e le go rekišwa ditlhare tša badimo jwalo le jwalo goba o rekišiwa mašela a badimo dipheta dilo tše ka mokana ga tsone ke ntho e le gore badimo ba go bontšha gore rena rata wena o be le business e itseng ka nako tsone kgotse o phela o bona o ina le dikgomo tše dintšhintšhintši badimo ba nyaka gore wena go ra gore badimo e be le batho ba ile gore e be le batho ba balemi so ba ruile diruiwa ebile ba ena le mašomo a bona ya ba nthwela gore badimo ba nyaka gore o eme ka maoto o dire se sengwe le go ka sena gore immediately wa thoma le o dira kgwebo ene le ba o bontšha ena ka gore maybe tšhelete ga e gona mare ntho ke tlo botsena gore ge ba se ba bontšhe ntho mohuto owe o e rapediše o ba botse gore ke e bone gomme ke kgopela thušo gobane tšhelete yona ga ke na yona kore le mphe megopolo mongwe wa rona nka kgona gore ke kry-e ka e sentenyana ya gore ke thome kgwebo yeke goba le nka se thome ka yona ke rata go thoma ka kgwebo ye itseng gomme ke kgopela gore le šogofatše le godiše ke ka mokgwa badimo ba nyakang ka gona ande ke tlhala ke botsa batho ke re business kgwebo batho ba ba humileng ka montle ka mo ba ena shopo tše dintši motho a sa no thoma ba le tšhelete a no thoma ka business le kgologolo unless e le gore tšhelete ya gona e be le an inheritance o e kry-ile from batswadi goba bokoko ba ile gore mme ba tlhokofetše ba tlogela lefa leo bole le gore batho ba ile gore gale bantse le bona bantse ba ena tšhelete ya bona goba ka mogae ka mo o mongwe wa batswadi ba ena le life insurance then o tlhokofetše napile bana ba le ba kry-a tšhelete tše ntšintši bana ba thoma dikgwebo mare ba bantši ge motho wana le kgwebo ngwana ke thometše yona motho mongwe le mongwe o kgotse le gore motho la o thomile fase le yena unless e le motho o ba bereka kae gomme a ntse a tseba gore yena o kokotletša gore a kgone go ba le bokete a thome kgwebo ye itseng already motho o setša plan le ga bereka o bereka tseba gore every month ke tša bokete ke a e saver ke tlo bereka for 3 years or for 5 years after 5 years ke tša tšhelete la ka tla ba le bokete ko thoma business ele ke bego ke nyaka so ya ba nthela gore when coming to kgwebo o se ka ba lo ke nyatša it doesn't matter gore na o thoma ka eng o no thoma ka dilo tše dinnyane le ka ba mazimbanyana disekerete jalo le jalo o rekišetša banana le disekerete o rekišetša batho ba bagolo mare ke a go botša ge e le gore o ikemišeditše go bona kgwebo ya gago e gola ene o rapediša kgwebo ya gago e tlo gola ka nna matšatši batho ba ka se tlo tshepa gore shopo e kgolokgolo e re bona mo e thomile le sephazanyana mola ba rekiša mapopotwane okay point number 8 o fele o leka le tša temo ye e tlo wela go yele ke be ke bolela ke nao tšongwe kgotse badimo wa kgotse ba bontšha e le dikgomo jalo le jalo o ena le tšona ya go bontšha badimo wa ka nako tša ona e be le barui ene ye e easy go ithoma ye gantši ge se tlo nyaka gore go ba successful ka ena ke nthwela gore o seke wa e bereka o itee go ka e bereka le motho o mongwe goba batho ba bangwe la kwana le mebila ba 5 nyana or 10 batho ba mo gaufi ba ile gore le dula mmogo ba rekišaninyana gana moo ba ile gore le ikemišeditše go dira ntho ya mohuta moso naga e gona naga ke kgolo la bona gore na le ka kry-a ka iphisinyana ya naga mo e leng gore le ka ya la fitlha la thoma go jala dilo gona le ka gae o ka ithoma ga e le gore o dula poleke le gore jarete tša lena ke tše digolo ga di tshwane tša rena ba mo makheišeneng o kry-a jarete ao ye kgolo ntlwana gago di tšukua ka mola morago ka mola wa jwala dilo tša gago wa jwala di-carrot tša gago di-beetroot matsapane di-cabbage ditamati di a gola lo tšena moka o bja bote mola gore ke rekiša di-vegetables batho ba tla ba dirang ba tlo reka
and then o dirang o ba le tšhelete ebile wa e saver yengwe e tla o thuša ka mogae yengwe wa e saver ka nna matšatši o tlo kgotsa kgona go kry-a jara tse kgolo go gongwe mo e leng gore o tla ya o dira business ke ya go gona ba feletse le dikgomo tše tša sala ba bontšha tšona o thoma o ne o reka gannyane tšona ka botsona dirang di a tswala because wena go ya go dira ka dilo tšela o begela modimo le badimo ba gago wa di rapediša wa di rapelela gore di seke tša ba le malwetši di seke tša utswa batho ba maske ba di utswa okay ke tšona dilo tše 8 tše e leng gore ke be ke rata go botša ka tšona ke tlo di bušeletša gape ya mathomo phela ka thapelo ya bobedi o bolele le badimo ba geno ya boraro o fele o e ba le nako ya go ba noši number 4 o fele o meditate number 5 o ketakaletše dilo tše di botse number 6 o be le tshepo number 7 o emelele o nyake mošomo goba o thome kgwebo potlana number 8 o fele o leka letša temo ke tšona tše ke le tshwaretše go tšona gomme ke be ke rata gore ge re ka thoma go dira e nngwe goba tše dingwe tše tše ke di boletšego e sa le gane jalo January re thoma e sa le gane jalo January re bone gore ngwaga go ya go fela November December re tla ba re berekile jwang ke a le leboga gomme ge le rata ba e leng gore ba rata go ba le consultation le nna ga gane jalo number e nka lefang yona e tlo no ba temporary number ye le gore ke tlo e šomiša for nakonyana until ke tlo lefa ye le gore ke tlo ba ke šomiša permanent number ke tlabeng ke lefa yona gane jalo ke 067 366 9064 ke e bušeletša 067 366 9064 ke tlatla ke le tlhalosetša botse ke dia video mo le ke tla ba ke le botša rena ke bereka jwang ka di-consultations goba e le gore ba ka rata go ditlhatlhobo le koko magabu thokoza ke a le leboga gomme ke lela ka tša mahlatse mahlogonolo e be letšatši le le botse modimo a le dire ka go loka thokoza